Ndecheirũ. Sapy'ántepa ojehuva ndéve ko mba'e. Og̃uahẽ peteĩ marandu he'íva ndéve oiko tapéva ojehu tamóva rehecha tamávape ha opyta otytýi pene apytu'ũme opopo pene korasõme. Pévaniko guaraníme héra py'a'andu. Castellánome intuición. Mba'épa ha'e py'a'andu. Ha'épe marandu og̃uahẽsapy'áva ñane apytu'ũ ogueropáyva ha oñandukáva ñandéve peteĩ mba'e oñemo'ãg̃uíva ñande rekovégui. Ojehupotáva, jahechapotáva, ñahendupotáva, ñañandupotáva ñande rekovépe térã ñandejererehe. La intuición es una percepción inconsciente, automática, psíquica, que nos alerta sobre un evento próximo a suceder, ya sea en nuestra persona o en nuestro entorno. Mba'érepa iporã jajesareko apy'a'andu rehe. Térã py'a'andu rehe. Heíniko umi iñapytu'ũ rendýva pe py'a'andu ha'eha peteĩva umi ovetã térã okẽ ñanembojoajúva ñanderu ipu'akapáva ndive. Ha pe py'a'andu rupive ñanderu térã umi ituparekóva ñanemomaranduháhína peteĩ mba'e ojehupotáva ñanderekovépe térã ñanderekohápe rehe. Los sabios dicen que la intuición es una ventana, un portal, una puerta que nos comunica con lo divino. Y por medio de la intuición recibimos mensaje divino que nos alerta sobre algún evento próximo a suceder, próximo a acontecer, ya sea en nuestra vida personal o en nuestro contexto. Eiporamo, iporã jajesareko, iporã jagueraha ñaneakãme ñaína pe mba'e ñañandúva, pe mba'e ñaimo'ãva ha jajesareko oikópa añete. Iporãramo néi jahecha jagueroayhu mba'eporã ñanderupytýva. Ha upechahágui ñañandúramo ha'ehahína peteĩ mba'e ñapañuãi'a katu ñañembosako'i hag̃ua hekópe ñambohovake hag̃ua hajépa. Tuicha mba'éniko ipóramo jajesareko py'a'andu rehe. Mba'épa ndéhere.